Wa jud ka kabantay sa akong pag-abot day. Unsa may mo gihinuktukan nga kalaw ba ana? Da, maglagot ko maghunahuna sa akong bana day kanang mo'y pirmi na mong awayan bang. Ha? Nga naman. Iyahang bat day ba? Ipakaon niya og pugos nako nya perti ra bang kagamaya. Sus day. Ang akong bana day kanang manginhas ko day kanang kuha nako nga amahong di gid niya pahilabtan kay buo gyud na iyahang gusto day kusog kay bukit-kit sa akong amahong day. Ha, mao ba? Uday kusog kayo mula sa sabaw sa akong amahong day. Ampay din niyang amahong day. Oo, ampay kay niya kung amahong day mabitaw usahay day akong paraton kay pradignganad. Amawa ni mo day oy.